twongeye kubasuhuza mwebwe abakunda kandi mukurikira ibiganiro byacu hano kuri Rwanda Media Platform. Mu mwanya tugiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa hirya no hino. Muhanga, amamiliyoni ya leta yenyerejwe mu mayeri ahambaye, hari n'ayanyujijwe ku mukozi wo mu rugo. Kongo yatakambiye Loni ngo ihane u Rwanda yihanukiriye. Mu gihugu cy'Ubufaransa ho habonetse inyandiko zari zarahishwe zigaragaza uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Hanze y'u Rwanda turaza kurebera hamwe uburyo Uburusiya bwatangaje ko Ukraine yaryiteguye kwakira nk'intware abagabye igitero i Moscow. Tubahaye ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. U Rwanda rwakiriye abimukira n'abasaba ubuhungiro 92 bavuye muri Libya. Kuri uyu wa gatatu u Rwanda rwakiriye irindi tsinda ry'abimukira n'abasaba ubuhungiro 92 baturutse muri Libya. Iryo tsinda ritumye abamaze kwakirwa mu Rwanda guhera mu mwaka wa 2019 baturutse muri Libya bagera mu 2242, bakaba biganjemo abamaze kubona ibihugu by'i Burayi na Amerika bibakira. Imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'Abibumbye ryita ku mpunzi igaragaza ko kugeza uyu munsi abimukira n'abasaba ubuhungiro 1621 ari bamaze kubona ibihugu bibakira. Iryo tsinda rigiye gucumbikirwa mu nkambi y'agateganyo ya Gashora iherereye mu karere ka Bugesera, aho bategerereza nabo kubona ibihugu bibakira. Guverinoma y'u Rwanda, ishami ry'umuryango w'Abibumbye ryita ku mpunzi HCR, ryashyizeho uburyo bw'ubutabazi bw'agateganyo bugamije guha uburinzi, ubufasha bw'imibereho ndetse n'ibisubizo birambye ku mpunzi z'abasaba ubuhungiro bari baraheze muri Libya. Kuwa 10 Nzeri umwaka wa 2019 nibwo izo mpande uko ari eshatu zashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye yatumye twakira impunzi zaturutse muri Libya, aho zageze zishakisha inzira zambutsa izijyana muri Mediterane zikagera i Burayi. Aya masezerano yavuga ko u Rwanda ruzakira impunzi 500 yasinyiwe Addis Abeba ku cyicaro gikuru cya Afurika yunze Ubumwe, nyuma y'uko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agaragaje ubushake bw'uko u Rwanda rwakwakira izi mpunzi z'Abanyafurika bari barabuze icyerekezo. Kuwa 14 Ukwakira umwaka wa 2021 aya masezerano yaravuguruwe. U Rwanda rwemera gukomeza gukoresha inkambi y'agateganyo ya Gashora iri mu karere ka Bugesera mu kwakira impunzi, n'ubushobozi bwayo bukongerwa bukava kwakira abantu 500 icyarimwe bakaba 700. Muri aya masezerano u Rwanda rukomeje kwakira no kurinda impunzi n'abimukira ndetse n'abandi bari mu kaga bafungiye mu bigo byo muri Libya. Muri bo ababishaka nibo boherezwa mu Rwanda bagakomeza gufashwa na HCR no gushakirwa ibisubizo birambye birimo no gufashwa kujya mu bindi bihugu, abandi bagasubizwa aho bakomoka. Mu gihugu cy'Ubufaransa habonetse inyandiko zari zarahishwe zigaragaza uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Umuhanga mu mateka Professeur Vincent Dicrael yatangaje ko yabonye inyandiko zari zarahishwe zigaragaza neza uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Izo nyandiko zisesengurwa ko guverinoma yaryobowe na François Mitterrand iyo idaha inkunga yeruye mu bya gisirikare, politike, ibikoresho n'amafaranga leta ya Habyarimana bitari kuyorohera gushyira mu bikorwa umugambi wo kwica Abatutsi barenga miliyoni mu minsi 100. Professeur Vincent Dicrael, umuhanga muri jenoside wayoboye komisiyo Dicrael yashyizweho na Perezida Emmanuel Macron mu mwaka wa 2019. Icukumbura amateka y'u Rwanda n'Ubufaransa kuva mu 1990 kugeza mu mwaka wa 1994 n'uruhare bwagize muri jenoside yakorewe Abatutsi. Mu gitabo yise La France face au génocide des Tutsis yavuze ko yashoboye kugera ku nyandiko batakoresheje muri komisiyo yarayoboye rihamya nta gushidikanya uruhare rukomeye rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Ati, nageze ku nyandiko z'ingenzi cyane tutabashije kubona mu gihe cya komisiyo Dicrael kuko bataze tubwiyeho cyangwa se zikaba zitari mu bubiko bw'ishyinguranyandiko. Izi nyandiko zikubiyemo ibyavuye muri raporo yakozwe na Colonel Gilbert Canova mu bikorwa by'Ubufaransa mu Rwanda kuva tariki ya 1 Ukwakira 1990 bisabwe n'inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa yasohotse mu 1998. Professeur Dicrael ati, iyo nyandiko ntiyari mu zari umugereka ndetse ubuyobozi bw'inteko ishinga amategeko bwanze ko komisiyo Dicrael ikora kuri izo nyandiko zishyinguye. Dicrael yageze kuri izi nyandiko binyuze kuri Colonel René Galigny wari ushinzwe inyungu za gisirikare z'Ubufaransa mu Rwanda kuva muri 1988 kugeza muri 1991 wanabashije kugira kopi kuri izo nyandiko. Dicrael yahamije ko iyo raporo iteye ubwoba, ituma umushakashatsi ahamya neza ko iyo guverinoma ya François Mitterrand idatera inkunga mu buryo bweruye mu bya gisirikare, politike no mu bukungu kuva muri 1991 kugeza muri 1993,
igihe hategurwaga jenoside yakorewe abatutsi byari kugorana cyane guverinoma ya Juvenal Habyarimana gushyira mu bikorwa umugambi wo kwica abatutsi barenga miliyoni mu minsi 100 gusa. Iyi nyandiko inagaragaza uruhare rw'ingabo z'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi, by'umwihariko abari bari muri operation Turquoise. Ubufaransa buvuga ko buzaburanisha buri muntu wese uri ku butaka bwabwo ukekwaho ku gihugu kari muri jenoside yakorewe abatutsi. Gusa inkiko zo muri iki gihugu ziherutse gutegeka ko iperereza ku basirikare b'Abafaransa bari muri operation Turquoise bashinjwaga gutererana abatutsi bari bahungiye mu Bisesero bakabagabiza interahamwe bihagarikwa. Kuri ubu hari amadosiye 40 yerekeye ibyaha bya jenoside ari gukurikiranwa mu Bufaransa. Muhanga, amamiliyoni ya leta yanyerejwe mu mayera ahambaye. Raporo zitandukanye zakozwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta zigaragaza ko hari amafaranga ya leta bikekwa ko yanyerejwe mu mayeri menshi. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaragaje ko hubakwa umudugudu wa Munyinya uherereye mu kagari ka Ruri, umurenge wa Shyogwe, hakozwe urutonde rw'amazina ya bamwe batafite imitungo babafunguriza amakonte muri banki barangisha banyuzaho miliyoni 800 z'u Rwanda. Aya manyanga yagaragajwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yerekana ko hari umukozi w'umurimo witwa Aishakiye Chantal bamufungurije konti banyuza harenga miliyoni 400 y'u Rwanda. Ayo makuru kandi agaragaza ko hari undi mugore witwa Mushawamariya Dafros nawe utafite ubutaka banyuje hasaga miliyoni 400. Uyu mukozi wo mu rugo bahaye asaga miliyoni 400 yakoreraga witwa Ntiyirwa Jeremy wari ushinzwe sosiyete y'ishoramari ya Muhanga, ari nawe wakurikiranaga imirimo yo kubaka umudugudu wa Munyinya, ubu akaba yarahungiye mu gihugu cy'Ubufaransa. Muri iyo raporo kandi haravugwa ko aya mafaranga yegerejwe muri ubwo buryo atigeze agaruzwa cyangwa ngo aryozwa babigizemo uruhare bose. Ikinyamakuru Umuseke dukesha iyi nkuru kandi cyamenye ko muri iyo raporo ifite page nyinshi hari metero 400 z'umuhanda wa kaburimbo wagombaga kuva mu Misizi ho muri uyu murenge wa Shyogwe ukagera ahitwa ku Musaraba batakoze, ariko abo mu ishami ry'ubutaka, imiturire n'ibikorwa remezo bayaha rwiyemezamirimo byitwa ko iyo mirimo yakozwe. Muri iyo raporo kandi haravugwa kompanyi yatsindiye isoko ryo kubarura imitungo yose y'akarere ka Muhanga irimo itimukanwa, iyimukanwa, amashyamba, inyubako n'ubutaka n'ibindi. Urwemezamirimo agahabwa miliyari na miliyoni 120 y'u Rwanda ari uko ayirangije. Mu nyandiko n'amasezerano Umuseke ufite kopi igaragaza ko akarere katigeze kubahiriza ayo masezerano, ahubwo ko kagabanyije ayo mafaranga kumvikana n'uwakoze iryo barura ko kagomba kumuha miliyoni 480 gusa. Nta nyandiko yishyuza ayo mafaranga yigeze yomekwa kuri ayo masezerano. Bamwe mu bakozi b'akarere bakavuga ko mu kwishyura uwabaruye iyo mitungo y'akarere habayemo amanyanga, kuko nta hantu abakozi bamufashije gukora iryo barura mu mirenge 12 bigeze bacumbika. Bakavuga ko no gukaturira rwiyemezamirimo bitemewe mu mategeko agenga itangwa ry'amasoko ya leta, kuko nta tegeko bakurikije bagabanya ayo mafaranga, hakiyongeraho ko nayo bamuhaye atarateganijwe mu ngengo y'imari y'akarere. Umwe yagize ati kuva mu mwaka wa 2021 kugeza uyu munsi akarere karakishyura uwo rwiyemezamirimo, iyo bajya kuyateranya aba yarayahawe yose uko angana. Umuvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi Faustin yabwiye ibitangazamakuru ko ibivugwa muri iyo dosiye batangiye kubikurikirana. Muri iki cyumweru gishize nibwo ubushinjacyaha bwatangiye kubaza bamwe mu bakozi b'akarere barimo uwahoze ari umuyobozi w'ishami ry'ubutaka, imiturire n'ibikorwa remezo witwa Nzabonimpa Onesphore, wimuriwe mu karere ka Gakenke, ari nawe bamwe mu bo bakoranaga bagarukaho cyane muri izo raporo. Kongo yatakambiye Loni ngo ihane u Rwanda yihadukiriye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye Loni gukora ibishoboka byose kagafatira u Rwanda hano kubera intambara irimo kubera mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Zenon Mukongo uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango w'abibumbye yahamagariye aka kanama gashinzwe umutekano ku isi gufatira ubutegetsi bw'u Rwanda. Mukongo avuga ko ingabo z'u Rwanda zikomeje kuvogera ubusugire bw'igihugu cye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukongo agasobanura ko aka kanama ka ONU kagomba kwirengagiza ibindi byose kagafatira ibihano leta y'u Rwanda. Yanavuze ko ibyo guhura k'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahujwe n'igihugu cya Angola biri mu buryo bwo kurangaza abanyekongo, bigatuma u Rwanda rurushaho gukora amabi mu kwiba amabuye y'agaciro muri icyo gihugu. Yagize ati ubugizi bwa nabi bw'u Rwanda bukomeje kurushaho kuba bubi. Hakwiye ko akanama gashinzwe umutekano ku isi kirengagiza ibindi kagafatira u Rwanda ibihano. Ibi biri mu byo ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi buhora buvuga ko u Rwanda rutera inkunga umutwe w'umugenzi wa ibyo u Rwanda rwagiye ruhakana kenshi ndetse rukavuga ko nta nyungu rufitemo.
gusa u Rwanda narwo rushinja leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo gukorana bya hafi n'umutwe w'iterabwoba FDL urimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 bafite umugambi wo gutera u Rwanda. Ibi bibaye kandi mu gihe n'ubundi mirwano igikomeje hagati y'M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Uganda na Kinshasa, aho M23 ikomeje kwambura izi ngabo zirwanira ku ruhande rwa leta ibice byinshi. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda RDF bwakiriye abahagarariye inyungu z'ibihugu byabo mu bya gisirikare, abavungirije ndetse n'intumwa z'imiryango mpuzamahanga bose hamwe bagera kuri 30 ku birindiro bikuru bya RDF, hakaba no kuri Minisiteri y'Ingabo ku Kimihurura mu karere ka Gasabo, aho bagejejweho imiterere y'umutekano w'u Rwanda n'uw'akarere mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka. Abakiriwe ni abahagarariye inyungu z'ibihugu 24 mu Rwanda birimo Algeria, Bubiligi, Canada, Ubushinwa, Repubulika ya Czech, Denmark, Misiri, Ubufaransa, Ubudage n'Ubuyapani. Izo ntumwa zakiriwe n'umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe ubutwererane mpuzamahanga mu ngabo z'u Rwanda, Brigadier General Patrick Karuretwa. Mu ijambo ryo kubaha ikaze, Brigadier General Karuretwa yabashimiye ko bakomeje gutanga umusanzu wabo mu butwererane bw'ibihugu byabo n'u Rwanda mu bya gisirikare. Izo ntumwa zasobanuriwe impinduka nshya zakozwe mu mategeko agenga ingabo z'u Rwanda ndetse n'izabaye mu buyobozi, imiterere y'umutekano mu gihugu no hanze yacyo, hamwe n'ibikorwa bya RDF muri Mozambique no muri Repubulika ya Centrafrica. Abitabiriye bahawe umwanya uhagije wo kubaza ibibazo no gusobanuza, cyane cyane kwibanda ku birebana n'umutekano mu karere u Rwanda ruherereyemo. Mu makuru yo mu mahanga, Uburusiya bwatangaje ko Ukraine yari yiteguye kwakira nk'intwari abagabye igitero i Moscow. Umuyobozi w'urwego rw'Uburusiya rushinzwe umutekano Alexander Boknikov yatangaje ko leta ya Ukraine yari yiteguye kwakira nk'intwari abagabye igitero mu nyubako iberamo ibitaramo bya Crocus City Hall i Moscow. Abagabo 4 bafatiwe hafi y'umupaka w'Uburusiya na Ukraine nyuma yo kugaba igitero mu ijoro ryo tariki ya 22 Werurwe 2024. Bose bagejejwe mu rukiko bemera uruhare rwabo. Nk'uko ikinyamakuru RT cyabitangaje, Bortnikov kuri uyu wa 26 Werurwe 2024 yatangaje ko amakuru yibanze urwego rw'iperereza rwabonye ari uko Ukraine yari yiteguye gufasha abo bagabo gucika inzego z'Uburusiya. Umunyamakuru Pavel Salbin yamubajije niba abohereje aba bagabo barifuza ko bapfira mu gitero, asubiza ko atari ko biri, kuko iyo biba ariko byateguwe ntabwo bari gufatwa bahunga. Icyakoze ngo ibanga Uburusiya bwamenye nuko bagombaga kwakirwa na Ukraine nk'intwari. Uyu muyobozi yavuze ati, reka nkumenera ibanga rito, ku rundi ruhande bari kwakirwa nk'intwari. Ibi yabishingiye ku kuba Ukraine ihanganye n'Uburusiya kuva muri Gashyantare 2022 ubwo bwayishozagaho intambara. Abantu 139 bapfiriye muri iki gitero, abandi 150 barakomereka. Inzego z'umutekano z'Uburusiya zateye muri yombi abandi 11 bikekaho kukigiramo uruhare, baba abari imbere muri iki gihugu n'abari hanze yacyo. Mu gusoza amakuru, reka tuyasoreze kuri iyi nkuru y'akababaro. Nyirakuru wa Deben yapfiriye mu nzira ajyanwe kwa muganga. Nyirakuru wa Deben yatabarutse mu gitondo cyo ku itariki 28 Werurwe 2024 ubwo yari mu nzira ajyanwe kwa muganga. Mukangarambe Yulia yari umukecuru ukuze ariko ugifite imbaraga nk'uko benshi bo mu muryango we babivugaga. Umwe mu bo abereye nyirakuru yagize ati, nyogokuru yatabarutse mu gitondo nka saa 11 yaguye mu nzira bamujyanye kwa muganga. Yari amaze nk'amezi 2 arwaye ariko ntabwo yigeze aremba, yari afite imbaraga. Mukangarambe Yulia ni nyirakuru wa Deben ubyara nyina. Abitabiriye ubukwe bwa Deben na Pamela bibuka ifoto y'uyu mukecuru abari hagati bateruye impano bombi bamugeneye. Yarasuye Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Mukecuru Yulia, reka tumwifurize kuruhukira mu mahoro, ari nako dukomeza umuryango w'ababuze uwabo. Ni no kuri iyi nkuru y'akababaro dusoreje amakuru twe twabateguriye hano kuri Rwanda Media Platform. Tubararikira izindi gahunda ziri imbere, ari nako tubasaba gukomeza kudushyigikira mukurikira ibiganiro biri